Lucifer. Mugabo cugira amukurindira bayizane mugabo kurinda azaragira agira akantu akorore. Jewe ndi hanyuma. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Nararyamitswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikankara burya nasanze ifaranga ribuze n'abitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka nukuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye impuhwe zanje zitagaragara nk'ababazwa n'abashonje nanjye shonje nindi igaragara saba imana izompe nzohe n'abandi bagowe mu ibarabara uyu mwaka satani agiye gukizwa walayi. Yes. Of course. Yeah, he's a best gospel artist. Abaririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ariko natwe ntituyituka. Uwayitsindiye ni uraha nabonye ariko akubita kapera y'indirimbo yanje umubanyi. Alvella Muhimbare niwe yatwaye intsinzi. Wow. Yeah, yo. Of course. Karibu sana. Okay. Alvella Muhimbare nimbari no musi akubise duo hariya mu ntore ntingi nawe arimo karibu cyane hano kuri stage wakira agashimwe kawe ariko kandi unashimire cyane kandi ushobora guha ufite ikintu ushikira Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ndabizi hano mwese muri hano muri abakristo ego ndanezerewe cyane nibwo bwa mbere mu mateka mu myaka yanje irenga 2 maze niko ndaririmba shoboye kuronka award kandi award nziza y'umuririmbyi w'umwaka wa gospel. Ndashimiye Imana, ndashimiye Kizo Boy managere wanje ngaha, ndashimiye n'abantu bose banshigikira kugira ngo ushobore gutera intambwe hama ndananezerewe ko award ndayihawe n'umuntu nkunda cyane ngombo n'umufana wiwe undi ugiye aririmba Imana ibamugisha. Amen. Bisa amatsiko yo kubona umwami. Erenga ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami ntawakoreye Imana atazobishumbusha umurengera ntawemeye gusiga ibyo kamere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano. Mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo. Mfise amatsiko yo kubana n'abera nsize uyu mubiri nukuri nzoba ntabarutse. Safi sana. Arakoze yamuka mu Ruyigi hariya mu Ruyigi niyo yamuka award yayihawe na Mukombozi yamuka i Nyanza Makamba. Reka tubandanyirize imwe cyangwa